Mundume wa ukoo wa katikati ni watu wanethayo boko hapa huu na ngele bondeleba masembwa kukwata witi hospitali ni wa Kangundo level 4 mena maomese manene itinwangale muthemba wa pickup ilame nayo kwa senzia na kubingilita mavinda kauto kisioni cha kwa tombe katangine lelo ni wa kumatala kuthingalika usia Oldonyo Sabuk kwa na enendela makosi yambanga ni kana umeasu ele mesu itinwangale su na yekuite kokotoku makwale ni sia mavia wala tumeima lelo usu mekwenda silikali ya kateku ikithia kana lelo usu neweki wa BAMS ni kwithia maima manene maende na kuothothe ya mbanga thuku. Boniface na alama kusiyambange noni kananga lela yekwite umeliti na nivatonyeke ketho ya vingiso ni maliko alamelelo niyo na kukwata mbanga ila ya tumomwe mutieni thayo na ngimena maomese lajethi wa umundu basoko ni wakatangine nivethi wa mbanga ya ngale ndikumite na kukira cha kukua pumbi na umwe witwe warutia na utulongi wa hospitali zundu wende ngale maliko me balelo Rakina atuka kubatha. Iwe yokie za control yo kaingi ngaliko yo kima kwa kuyo ndina kima mundu. Ya bingila neza nda yokonga maba. Kyo bene bana. Bambe mbani ba. Anengi na kwa kubite etikelo kila chethe atumi na enende mwana lama kalava kuna lelo yoma wetamba ngata sumela mavinda kuthiangi na vewe luthe nikiwe kwikiwa tomondo kwithwangalise mba muno nengi maimaya methito marete wona ngiko mwingi kana mbanga ila enende meotumia lelo yo kila tukolia kwa taina ndaya motongo yula iko ula ongamie ngalikweno ato cheche lelo wito kwena maliko na maliko amamo kosti mbangeno ukethia ciana zitu ibacio rutie amama wao kwa kubetesia lelo na lelo ni withitwo yumila mbange ndi yonthe ti ukulia kwa ndai ya mutu ikie lelo wito BAMS na tuisowa malikwala mebo nundu mbanga mbingi siuka ngali yathukia malikwala mebo nundu bai BAMS no ngina bethwe bena mbanga na nisituko theto kusia mbanga siekwithwa kilendi yonthe nundu alelo kwithwa tena BAMS Kumba skulu makanisa na miako ya enende yote wa lelo yo nola wambewe notaesa uthenikiwa na wikiwa tomundu maweta ni mwiso munene na muno kwisina ni leste mbuka kuima skulu na kuthenikiwa kwa lelo yo withiwa uneko munene kuyatumio vamwe na enende isio nithi na lelo siku matala kuyubika kwa mwaura bai bandu be BAMS ni chao cha tumiote kwa BAMS iti kulia munene kwa ndaya etha no twiki ya BAMS okeke BAMS ombinga inge withete thiombola mbwe ngale yu kosti mandenja tikwatire mbanga mbingi muno kwizila lelo nusu kwatala malikwala mebo na ainge maitwe matutiete na tio seo atuzieze lelo atusobezie lelo muthuku na muna chuma kicho ndai cha mbanga ndai twizitwe bekata mweshimiwa wale kulia kwa ndai ya piki we BAMS lelo no wito upibu bya isi uko nuna makazi maita baki we makongete ngale to mota mweshimiwa kulia kwa ndai atusobezie lelo twiki BAMS na lami Jitaingi tabe lelo hapa kumatala kui Kilimambogo of which ni 33 kilometers lelo zuni watenge iwa mbeza hii mbeza ziendie ba bebe iwata engineer la wazo bazio lelo atwikiata atutethisiata kuma bago Kilimambogo indatike ngale itumia 3 hours ni with the president okite kukamba kwamba olidia lelo wa lonji wene former president Uhuru Muigai Kenyatta tawende kaundini ya Masaku nyeni tobo ni Mutesia